Tambul minyak lah. Barang elektronik ada dong mana? Minyak na je. Kursi besar. Kursi besar kena narun tapi kok. Maju, maju, Pak, maju. Lewat tu je le. Nak kedepu tang, drom miu ke tang. Nya drom kampung miu kan. Kamu tu rồi. Anak apa ni? Masa doki kedai pergi. Dah perusahaan. Nanti je di ruko bom ah. Nak urang du ili ke motor kan. Kamu. Baik. Kursi, si usaha. Oh, dangki. Tawa kecil. Tawa dunia tu. Oh, abang motor ni. Sampai dia pukul dari itu. Tilu tháng nè, tilu. Tilu rồi. Vào đi motor perusahaan nè, motor PT. Motor. Awak itu mutari, kon barang gohon kon je. Iya, tadi. Kawai mati ngoye kran urung pak. Gase. Banyak power tu. Bulu, power tu ke? Gak ada orang jalan. Apa mana kau yang dia jalan motor Honda ke pedang ngaju lagi nak jalan kat dia rumah tu. Kana poi. Kana poi ronyu pat lagi bayu. Motor ba je? Motor mai hoi.